koe heke. Malo pito. O kore whamori mori atu. I mo kaka ki mua o mea katoa ki ke uruma. Ui pe koe kulmotua. Kore stutumu kore stonga muunga hea muni moni tōtau. O kore whamori atu ki tupe mo ke whae tau whapapa. Ke tau whalongolonga mini te taka. Malo. Malo pito, mume aifo. Toka pe kuri pota hapai pota waini. O whakama ke pā. Ai tuku me mau whakato pota whatomia. Se tuata, mau lapat. Wow. Kuri bege punake ke faz más bien au tipo. Kaina ngā oe iki o putau kamata. A i ae mea kai o i kani ki ae pie pia o langi e me. Mau whawhatai atu. Igo e whakoloa o whai ki whamōnga e whia whakoloa koe. Mauri una mi saioni ma mono whakoloa e tāta e ki pure ako maulau tāpua kia.
Mauhin ko hibe ko e whatongia ko ui ki mātou kia e kātoa ki lopau ka mea. Pai toinga e kau koristutuku, Palestini e. Mo ki nau tolo ko tabe ngā he kuwhi kau aki, ko hibe ki whakalangi langi a e awhiona. E koe maulotu ia. Toi nas mea i kau taura i ki, kau mā ki mātolo ko tabe, tuke whamaloha ki o mausin, ko hibe ngā whatongia ko tabe. Kai ngalo e whamiri, ui a Fiona, na lotu whanei, ma lotu whakanoa, whakawhi Maria e a Fiona. E ha mau whio e wata koe, tuke mau whio i bi e whiwhia, ma moe merino e a Fiona. Tā wak mai a e lotu mau whai, kalaisika mau whabui. E vere. Mamalong i kawako, e tau lotu kamaka. Ugata e pekireia e Koe hoa tuani ko kore peke sekretari i seasingi ne whaka atai kei turika ki hoko mai e whanau. Ka te whaho atu pe tau polo kalama koe ni hea honi. Koe tau polo kalama koe a ami e koe whae rea whawisa e kore sutuku e whae sa koe la wasi. Pea buia e mua mue kaurea e whanau wako o na osi pe a me high school uke na huat e university. Koe rea i e toru ai. E hiri koni ai no whakata koe ne whanau e o mau e o awe na o mea toni. Ka te whakata rewa kaurea. Koe rea uaki e whai e Nserina Lapa. Rea uaki e, koe rea honua whai e huni i tawhatea. Koe rea hono tolu whai e se kope moala. Pea ui heni whoki ai tiuta ka mei e koristonga kane kono ne whaka Pongo ngau e korisini e kaumoia e kaupea o e hau. Me wai pa koe kongorea e ua na tiri, koe taha ki whawhonga ngai whae o monga hea moni ke whanau ako. Pea moe tōtaha rea whawhonga ngai tamai ke whanau ako. Pea toki iai harea hoa te meilaro, ko ne pāsi pe ki olunga, ko ki te ia hato rea ki uma meilaro ka whakata pe ma me olunga rurea. Malo o pito. Malo.
Lotonga e segi a mea kai e whanau ako. Kore heni ki skate sa marawasi ki mai o whakato e whatungia anea whawhunga Kristo. Kore ke o whanga he ai whakatapu eiki kotoa ko whai alofisa he aoni manama. Atung mua ke o whakatolo watu he. Whawhunga ia tu ai kataha koristuto, kataha toko, koristonga i ahon. Koe whenara po koe ni ko taulahi a pito ano pai mai. Pea o ko kei veke pe se kome pea moe mātua koristo toko ke whai mau pe ai ki te pire koe ni mai whanau ako. Ki mua i he kamataanga o e tawhangako. Tonu pe ia i he sapate ako ai na tau Ignacia i haon i he koloa na ito e parafisi. Profesa mau whae mau teu mau whakakau mau toluia o ku os te whai mo porot. Pea ko tai ni mai ki ai a moti a pea ko e kau tangata ki os e porot. Ai na toki ta ape umui he kamata ho maranga. Pea ko e a umata o koe te whaha porotu. Puri he kau tangata ni ai ki foi pangani ke plan B. O neo mo pe ki loa. Apa malo mo tu mai a Luciane fisiang o ne hanga o whaka symbolize ai whaka kau mo ne kau tangata ni fu a uia complicated. Kage mau uraki soki a honi ke fai haporo tu. Pea mau whanau pe mau toruia i hele ki hele rei taha. Aia o kum whakakau kau na uhinga hono ai e ki hele rei taha hono whai kovi ai mate maatonga. Pe whakakau kau ai mo koi a whanelahi ke ai e moto i a koe pai ni mutu koe ki hele rei taha. He hau pe kamata pe ai koristonga ngata pe i he mate maatonga. Ngata pe he mate maatonga. Kai ke mau ai ho i mea koe ni koe ako ke au ngā ai me whai ai maanga he au ni. Pe whinangalo ai atu pou ke tānaki mai ki he mate maatonga ai kihe rei taha. Neo kai ke whai e polo tu e ahon. Kau tau mao e tadoria ai kihe rei taha e ahon. Mau ne whai mau ki ngā u. Ako kotoa pe whai mau ki ngā ue, mau whakataha whai mau loto. Kore hea tua ke tokoni mai. O miha tāpua whakamāme ngā ue, whakalotolahi e kau ngā ue. Ako kotoa pe, whai wike ua koe ko. O soi whai mau ngā ue, whai mau whakataha, tala mai he toko taha e. Nā tonu, ke whakamāro mai ki a mauto. Kua lawa ngā ue. Moi ai, alo vesi. Nā ai ke whai e whakamāro ki he whai whekau. I he ene whei ngā koe o mau e whai ngā maare e wani ke mau i nasi ki he kite rei ta ahe ahani.
Ka koe whakamaro ea kua whai mate na mauropi matokia. Koe whakamaro ea kua whai ki eiki. Whakawhainga maari o wau ki a honi o mau inasi. A monga e a moni e kiherere taha. Kiherere taha i a whatamai. Kiherere taha i a whatoitapu. Kiherere taha i mui whala maari. O ku mau tui. Koe alu whainga maari koe ni. Pete mau tui inasi. I e kiherere taha. Awhi. O be, ai whiawhia, a sia komi, mo mātua. I he mau i nasi, he a honi. A mounga he a honi, i he kihe re reita. Mau, whai mau ako. Mau ako pe pautau leo whakakaukau. O e o pe ki whare ako, whoki mai. Mau mea tokoni pia hoko atu. O Peko University, mau madai tohi whoki mai. E koe haa mea hoko lava. Tia maari pe ai. Ta hopo nien, ko mau inasi hea o ni. Whanau ako. Tau whanau. Mātua. Koe kau sio pe. Ta koe kolo ai. Koe ako te auni. Mahalo he kake mauto inas hamara ape hen. Mau whanau pe. Mahalo ho tātā pūpū. Tātā wa fie mounga hamoni. O kuiai ho kauako i mounga he hamoni. Ka koe maua holo honi koe, i nene holo he whaki mau kawa. O ku maulau kawaki, ko whanau ako ku mātou. Nā mau ako i a koe. Pea ku kau ia, i he pu whakailonga mao longa au tutau pito. O ku mau mao he, o ku iai ko mau i, ko ho kawako. He ku iai tau ilo pe ai laukaua ke Paula a ene whai ako ka perie ni kwa pohai. O ne eke pe ka Paula pe nai ako i hai kone a tuko ene whai ako punou kotoa. Tukulolo kotoa. He kone whai ako koe taha ia i he kihine rei taha ia aha koe. O ku mau fie fia. Pe haka he langu o tau. Te mau tala noa kawai awa. Na mau ako e a koe. Taka pau, e ai haaha te ke whanonga mai. Ui kai ke tāua i rio mo mea ke ui ko kau ako. Toki text mai pe koe ka awa taka i rio ke toa whailonga aia. He u kai ke toa loto ki tāua, ke kau ho kau ako. Pamaloa, i he koloa ko mau ina se hea hoki. Koloa, very simple. Mahino. Ika ke to eke. E hoko ia ko mau sia te folao. Ke mau ako, ke aunga. Ua hako no ia te. Ako, ke aunga. Whanau. Ko mea tohoni koe ni. Ka pau ke whiunga. I whange kuki a mammo te ti atu. Whakamore more. Sia bomu. O tine mātua. Ko nau rere tahape. Parofesi. Ko koe ke tuha mo tau. A whakawhotonga. A mātua ko istutoku. Pea mo ke kulupu ko istutoku koe ni. A no whahe. Ui pe koe kulupu. E ku mau kau whalomu fua ai. Mo e ngahi koriske. O nau fia kau tena tolo he kulupu koe. Ka hoi kai ke whiunga. Pea moho whakai whamore more i mātua.
ki he mātua. Ka pau, o kui kai ke whiunga ki foi pateta hamu koe ko te teu. E se kumi mai mātua, mai whini mātua. O kai whakalaka ia hao kuki na mou. Me yo mo toria ki ha fetu kene a honi. I he osu i tau malanga. Whakapura mo sana. Se koat, uke ki ka polopola hamu he. Ko te teuri. E Palestine ko tutuku, ko e whanau tutuku. Ke oho whalawa ki he palofisa. O kai whoka mo ki au polopola hamu e taha. Mai tangata ki whai whekau. O e pono mo ue. O kai whoka mo ki au polopola hamu e taha. Ko te teu, mai tau whai whekau wako. A te he whok, mo ki tau polopola hamu e taha. E tau whoki atu mo e Palestini, a koe tutuku. Ke na whakai whiawhi mo ana hoa. Kore whapare more atu, ka koe kai ki ai ha. Rea whiunga ma mo tau hea honi. Tau i nasu te koloa mo tuku he marofisa. Ako, te auna, tu awa. Una cosa che guardate mai fa, e io mi dico che farò un romo e farò un po' poi penso che quello magari va mai a mau vado che roba come mau che fiola poi lo famon un fai a hot a me come a fai ski o tau mau e rere taha e hon. Ka koe rere taha, o kuia nu waropa. A koe mate mātonga, ai ni o kumu ia ia. A koe rere taha ia, e koe mate mai kumu. Koe honi kumu ki o kumu hon, o kurere, e kou kou i a kou. I ngahi, kai ana lotu, ka mo tia si mo lotu. Ka tau ave pe, ki la ua koe te mahino ke whanau. Ke mauia ke au. Nā wā wai, ki la ua koe. Nā wō ke whare a ko. Nā nau marano whae ke a koe. Nā wō a, nā kok mai. O au ngā ke kono. Oi, kui ai koki. Ke marano koe ne nei o kogo. Ai, rape mai a maranga ke kāponi ai tasi. Ia moe ngahi whāwhi. Ka o aku. Ka ki vai vai atu. Motokoni ke masiwa. Hausia. Ia mo tuki o ngahi mea o kia ke tau rawa. Ngahi mea ia. Tau koe ke tau mate ki ai. Ke tau mate ke mea. O keunga moe tau loko. Nā moe tau meo ki. Oia, tātua ki ropa uka mea. O mau whamāwai. Ngāi ropa uka mea, tea ropa uka mea. O ki ma, ono kuanga. Kono ko ngā loko ropa uka mea. O tui o kai koe ao ngā mati mātou. O mau kia noa e te ki mautor. O kai whekau o ngā oe. O kai se pata. O i ka whekatongia o whai. Oi, o mahu ia, taha koe, o me teu ke toku tau whanau ki a. Maro e naoela, maro no teu e whirau rau koe. Mau whāmu, hoko e whirau rau koe. Mata koa aia e tau mari i mai ai, nā tāpua ki. Roto whare ngā whāmu i, roto whare o mō mai whāmu i, na pere koko. Yo mō kūna koe tui koi,
Ogo ata ame ngai nongo toa ai kau koristuko koristonga nau ni kau wai. Rea ko ku nau mamai e koristuko koe ni e lanu. Kau kai ke nau mou ia ki ai uhinga lanu. Kutoi ka pau e tatau e nau mamai e lanu. Mo e nau hanga mou ia ki ai uhinga lanu. Reo koutou ke mate mato. Oia, hoi. Kia e ki toko ihi o nau mate mato. Nau mate mato. Koe e kau tameni. O ki whakahela e nau. Kai tā whia. Tata i kau kote mato. Koutou e aonga pe e ai pia kai. O nau kau. Kau hinga e hinga lanu ka nau mamari o mouia. Whakatoa kato ko mamea, a malo a te whiraulai, whiraulai o whai. Ina hoi, nā sia tau whanau, i roi rea kōku tau taulai ki, e rāre toa i sia. I rea ka malo o whai, e rewa whakaua. O malo ni se tuata. Rea talitali e rea pavisi pa me e ako tutungo e kustonga. E se tuata ko whakau pe o mea mai. Unga ko e mate matonga pa lopa pa mea. Ako umana kumiri e. Tulau. Na e nau whula holo he mate matonga na whahingoa ia he tupere hake ko lopa pa mea. Na ko lopa pa mea na ke mea maki ko ene ko lawe lawea he aho ko malo lopa pa mea. E toi hua whape takata aiki whatapehe tupere hake koe piridisi ia koe pai koe tupere hake o tonga kare whakahingoa ririu ka me lopa ka mea ke mate matonga koe mea ku keto holai ka luke u ngahe mate matonga koe whafufonga ia mate matonga ka koe ai se tuata mato uruma ke ino whapehe mate matonga o whamaro lahi atu e ko whai se tuata ko tatari lele heli o polis tutu kostonga ko na to fofua ahi ai a mo nga hea mo hea mo au heli ai fo mai ko e fla mai ko meitonga ngau he purea tu po mo hui o ngau he va kasto bu ko nei baba o be la nga baba he ma fa ko na go e na o na tu te ko ngai ka hoi ni au fia e tatalere ai te hina boni ni lava mai o kau kata hai ahon. Ka pehe ki whahiwa lahi ai koristu tuhu e koristoha. Ka pehe ki whahiwa lahi ai wahenga mangere na nau wholau atu ki tonga he konu televisi. Koe whahiwa lahi ula o mungu e ki henu. Kau whiawhia ki taitari ko na pofua ahi ai a mounga he amon. Pake na whoki atu o whamanatu ke kau koristu tuhu o na mai potiasi. Koe hala ai no tā e mounga he amoni. Kua ke uma whola manima e ngā ue fiafu. Ko hoko ku tau hoko atu ai pe tau rea uruaki o whaia i Selina a lapa. Ko e moko puna ini o e koristutuku na e mate aku nei monga hea mongu. A hoi au e whae whakofonga e rea uruaki. Pea hotu ki hoko atu e tau rea hoko. Malo. Malo. Alofi ni ue, mahoma vavau, mo I kolo whalahola, mo otu mumoa
Dominics High School, ke apua amanaki ke huaki ke University of Taurui. Ko e topu nai omi ke whai ai o lea, ko e mahu inga o e ako, the importance of school. I'll continue my speech in English. As young people growing up in today's world, sometimes it might feel like school is just a lot of work, rules, and pressure. But I want to share with you how education is truly the key to unlocking your future. It's not just about learning math, science, or English. It's about building your foundation for life. School gives us a structure, a place where we learn new things and help us grow as individuals. Think about it. When you're at school, you're not just learning facts, you're also learning how to think critically, how to solve problems, and how to communicate effectively. Skills that will help you as you move forward in life. Having an education can prepare you for the future. There have been many people who had no idea what to do after school and have chosen the paths of stereotypes. Not knowing that school gives you tools to gain a career and take care of yourself and your family one day. School is where you start building the skills for the job you want, whether it's through the subjects you study or the extracurricular activities you get involved in. It helps discover your passions, your talent, and the path you want to follow. Not only is school there to discover your strengths in education, but also a way to teach us how to establish and maintain important relationships like friendships. There is a saying, show me your friends and I will show me your future. The people you meet in school, your classmates, your teachers, are part of your journey, helping you to shape who you become. As the eldest in my family, I understand the pressure of having expectations placed upon you. There are times when it wasn't easy through the struggles at home, facing many passings within my friends and family, and still coming to school with my motivation not as high. It was very easy to give up, but I knew my purpose, my why. I knew that by doing my best, aiming high, from getting perfect goals to receiving offers from Ontario and giving the opportunity to help the community, it would set an example for my younger siblings. You too have the opportunity to be a role model by changing your weaknesses into strengths. Your hard work and dedication in school can inspire your younger siblings, cousins, and even your peers, only if you choose to take that first step. One of the most important things you can do right now is start setting goals. What do you want to be in the future? What kind of life do you want to live? Once you have an idea of your goals, it's important to select the subjects in school that will help you achieve them. Because think about all the opportunities that school opens up for you. It's never too early to think about the future and make choices that will set you up for success. Lastly, I believe that having God in our lives is essential. For me, faith has been a guiding force, opening my eyes to the true importance of education. God has a purpose for each of us, and when you understand that, you know that your education is part of His plan for your life. School is not just a place to learn. It's a place where you can discover your purpose and begin your journey towards the future He has for you. As it says in Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." He okuau I lo pē a ngāhi whakakaukau, okuau whakakaukau ki ati ki mautolu. Ko si hawa ia me he tae haa mai, ko i ngāhi whakakaukau le le, o i kai si o komi, ke ange ki ati ki mautolu, he amui, ha amui, o ha manaki. Today's generation is special. You know, our grandparents and parents, they ran so we could walk. Let's not take these sacrifices for granted. We are the brown excellence for our future. We are the ones who will break barriers, who will show the world what we are capable of. School is where your journey begins. The world is waiting for us to show up, to be the leaders, the change makers, and the role models our family and communities need. So to all of you here today, I want to remind you that school is not just about the books or the text. It's about your future, your purpose, and your role in making the world a better place. Keep aiming high, keep working hard, and remember education is the key to your success. I would like to thank Reverend Puli Fisiahi and the Church of Maunga Moni
Also, the Golis Tutuku, Golis Tonga, for all your support and prayers for our students that are going on the way. Let's make the most of every opportunity we have to learn, grow, and become the best versions of ourselves. All the very best for your 2025 academic year of Alaya Tumbabus. Pamalola dia Enselina Lapa, dia mari u fai aoni. Koe taurea hoko o huni kau toto tawhatea. Koe hoko e taurea hoko, pēr te teu mai rewa ai rea se kope moala ki rea hono tolu malo. Whakatapu ki he tolu tahai o tua, o kua whio i ka taula tautonga. Pe o ko kole ke whakamalumalu atu i he ngahi tala whakatapu, kua osi hono au whaki atu me muani. Kai a tā mo au ke whakawhokonga i atu, ai lea whika ua o i sapate atu o i tauli. O kua whamua tuku ha whakawhetai ki he eki, koe ri koe ne ramo ofa kua whai. Pea tau toi au sia ai o i aho whakakoloani. Ke tau whakamama whai ai, ai mahu inga o e ato. Whakamalo atu ki he kolistu tukutonga a tele i he whainga mālie ko whakakauna aki au. O lawe mo nuru ai, no hoku ki whamiri. Ko kole whakamole mole atu, tuku pē mua ke o ngawe aki ai lea whakapini tānia, ko hi ke mahino ai tau mua o i ki lea atu ai. Hi everyone, my name is Tōkase Halahingano Hunika Toto Tawhateao. Class of 2024 and your second speaker. I wanted to share part of my schooling journey with you all, not just as a student, but as someone who has come to realize the incredible strength that prayer can provide in our education. Not just as young students, but children of God. My hope is that through my story, you'll see how prayer and education are not just separate paths, but intertwined ones, both leading us towards the light and a path towards success. Psalms 27, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strength of my life, whom shall I be afraid? As an alumni and graduate high school student, I've learned that education is more than just grades and exams. It's about growing your wisdom, building character, and discovering your purpose. It's through prayer that I find the courage to be kind to others, to stay focused, and to seek God's guidance in all I do. Proverbs chapter 2 verse 6 says, "For the Lord gives wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding." Ala vepi vahe ua veso no. He whaki pota e sino wā, ko me hono whawhonga a ilo mai whakahinohino. True wisdom doesn't come from me alone, but it comes from God. It's through God's wisdom that I can navigate challenges, and it's through his strengths that I can succeed, not just academically, but in life. I know this firsthand as I thought I could handle school on my own, but I couldn't. Stepping into school, I attended 4 in total, starting off at Akoteo To'olele Preschool, moving up to Onepoto Primary School, to Northcote Intermediate, and finishing off my last 5 years at Westlake Girls High School. I was faced with many setbacks, but building my relationship with God was my main one. Walking into high school, I was like any other junior student. I attended classes, I joined extracurriculars, and also hung out with my friends during lunchtimes. But, however, the most important aspect of my journey was keeping my faith in God strong, and always reminded by my parents to pray every day before I eat, sleep, and most importantly, for my education. I approached the 12 in 2023 and encountered a setback that I thought I could handle, and I allowed myself to become distracted, prioritizing other things over my education, and many times forgetting to pray for God's help. I carried this on my back throughout the remainder of the year, mistakenly believing I could handle it on my own. And as a result, it became increasingly difficult to stay on top of my studies. I had nowhere to turn but to God, and in that moment, I finally found the courage to reach out in prayer, asking for his guidance.
recover or redeem myself from what I believe will ruin my educational journey. It was through prayer that I came to realize that to move forward, I needed to trust in God's plan and allow prayer to be the source of strength to move forward. Though the year wasn't my greatest, I had become a stronger follower of Christ, committing myself to daily prayer, not only for help, but for forgiveness and gratitude. As a result to staying true to prayer, I walked out of year 13 with a focused mind and a strong faith in Christ. Being honest, I wasn't the smartest person, but that didn't define my worth because praying was always my solution to achieving and succeeding at school. And as a result, I was able to walk out of high school with not only a graduation certificate, but also an offered scholarship. So as a student and a child of God, just like you all, I encourage you all to remember that although school may feel challenging at times, turning to God in prayer can provide the strength and guidance you need to navigate through it all, and most importantly, lead you to success. Through prayer, we seek God's guidance, confess our sins, and open our hearts to His transforming love, reminding us that learning is not just about knowledge, but about growing in character and faith. As Philippians chapter 4, verse 13 reminds us, I can do all things through Christ who strengthens me. With With God by your side, may there is no limit to what you can accomplish. Levele by malanga katatawa malo. Famalo heli kia huni kau toto tawhateo ni rea mari pau pe ka mai ki ho ma te kau. Sai ako mo mea mo te hua ki university. Koe rea hoko o seko pemoa e hoka te rea motou. I te umai e rea hoko. Maro. Tap, ma pia o tua i hao whangan. Ka kōkore, e whanga i mai whakatak. I whai e kaumua ki lea. Ka tāmua moku. I whai pe halea pāwhana. Ma kōkō, nā e whanau aku. Mai ui, koe tau whakaku au ngani. Holo pe ho mo i ro, kai whai ha, whakahoha. Iai peki ka wenga ko whe whakamaunga ki ai e tau takanga. O pehe mai. Ai uho o ako, e pāma whakautua. Ke tai mahino anu. Ko e rito o ako, ko e poto whakautua. Munga manu, iai pehe rea, o taka e mohui e tonga. O nam kakalangi ai hingoa ko i unanga lerei, i hataha lerei, kai unanga kou. Kai pole ia ki he whenga ki he mama whakatamai. Kai whekumi ki he ilomea mo e katemi. Ki rei e unganga, e hoa tatau mo e rei o iako tau whai. Ko whahino hino nai whai e eiki, ke whanongo ki ai e ni kau āwhunga. Kai apasia ki o tua, me poto ia. E koe ate me he kohi, me ino ia. Whanau aku, e mo ngahi mātua tau whanau. Tā koe pot, kai pasio tua ia. Pea koe ate me he kohi, koe ilo ia, mai mama whakautua. O kumamau kai mi hapoto, o kui kai ilo e koe. O kumore, mo auha e ka kai poto, o kui kai ke nā mahu o mama ni o lunga. O tolonga o tai mata, ai poto, mai mama whakautua. Koe taha ia i ngā hele soli a kanak, mi he wholofola, e nai tō wholofola aki, e sias te pōru aku. O auha, o kakau, koe masiwa iru. Ka maoni pe ia, he lau ai kuanganu, mo i whakalawhala. Nahana ngāhi nau whakateki rawasia. Kai ke te ngau tonu aki, e ngāhi nau ko ia e ako. Ta koe tā ako, whai he tauru. Koe whamota pē ke katoa mai.
Mau hea manu, kau toi whakamanakua. Koe uho, koe ako, koe poto, pe mama whakautua. Taulotu mo ngau, taulotu mo muia, pe taulotu mo sio ke anu atu. Tawako mo manatua ai masuwa. Tawako mo ilo i pamiru. Pe tawako mo mau e mama whakautua. Moni pe punaki a mori toni. Ngau ngau ea, ke tua e laka. Koe aho o kuofi ngata. E ni menima, koe whewhai, tok malolo ke rangi. Tua o wha. Ko malolo lahi ni kia seko pembuala. Kau rea mari o e ahon. Kia ko wilo pe ko whaka ko e rea mana seko pe wana nge pe ko se tua ka hoko e tau tō mo mai amoni ka. Ko mai kaha. Nau poto he rea mo mea. Koe tau rea hoko, koe whakaweheni ai pinta ka mi koristonga, mi tonga whaifatongia mi koristonga. E lawa mai o whaipeha rea, alot lahi pe whanga wako he koe tiptahu. Koe tau ene tau mene ne tiptahu he koristonga. Pako maha ne whoke kai peo au ke pe mi ai. Kako whiawhia ke tai tala rea ke hao ne mahu watu e rea o e ahon, malo. Kau ke whamalo, ai tamai, alo, lau maria, kau ai kakai o lanina, o mamanfu. Kataki a whio e tuai o tau lototonga, koe poto koe au nia. Kohono poto o kui toko taha, ai kai a taha, ke awhare i whakawai rako. Kataki o weitu mga matapule. Kataki e whaiwhikau e vai ngā mo haa whakaaruna a tonga. Patake Palestine, kau kata tutup ai koristonga, ia mouna kia molu. Patake se dua dalami. Patake whaifare a tangata, whaifare a tepini, kau vas koula, whalelot mouna kia molu. Kau wakonaki, kau malanga, kalawau me whitumui, au sia e tau whanau, te au mauina koe. Tumua ke una atu, e whatau, whakatau kakato e lotu kia mo whorua, kai opa ke ata kia mafua tuhe o kipi leo, kau whaho haa lea he sapate ako, o tau whamau ina ia e, he siasi e mau ina e ato, te hado tupo e siasi kia mo whorua. Mua ne whai e plea o wate whakamalo, e kau tau tupo e koristongare, a mai whai whekau si o whakatau e whinitua tai roani, kia mo whakamana tua, whakataha mo kau ako e whai lotu mo unga hea mo ni. Ama una koe. Okai pēa ki ka veina lea, te hawani o pehe, o tenga te te tolu, te te utu pe koe. Kai tia wahe o no, ves fitu pe moe walu, sam te au au no, ves nima. Okai a palo vea pēa kau pakalami o pehe o vit, watin sol. O tenga te te tolu, te te utu pe koe. Ka lelei pe te te nga. Elelei pe hono fua, pia kapovia ngā ue. Te ke kai pēa ni kua, koeni ke tau tō tau, a tau uti te amuri. Koe kare i ngā, o puomia ka me whakakau e tō tau pe kono mālai, ai ngowe uwhi tō ngā i tangata whaa. Ko pau ke tatari e tangata ngowe ke whakatau tō tau, hei kai ke tō tau noa ia ki. Ko pau ke te whiriwhiri e ne pula, tēne hanga o milili ke hauhaua ke opa ngā whanga. Tēne whiri e pulokula lelei, kua pulokula melia ke whai ake ne tōta. Taim lahi, ka whakaheka he tangata tōta ua pulokula melia mo lelei, tēne tauhi tono huko. Tēne hanga o whana ke sekete. Tēne tāmai ha akau ke whelei, ya ke lelei ai pē e he tauhi. Te manaku lelei, tewa ki ha aho ko hitu tau. Ka sai pē e te tega, pulokula kia sai no tau hi. O pau ki tau utu haola. O lelei, ka ki mui e te utu, kono tau ke sio ki hono ola. O pau ke ke tō hono kukuha. O pau ke iaia e o sia.
Tai meni o whakaheka pēne pulo pulamo makiaki e tari. Oi aho tene uko ai no la e fia e tangata whaa. Ia ngalo ai pēne mo ne o masia. Vela hia he la a te kone uki. Haola o whakafia. Si tau wako e whalelot mo unga hea moni e tau koheni. Ne porei e paula ka mui mui. Kono ka mui mui. Oia e whakakaisiki e ne whakaheka. Tene uki e whakakaisiki. Ia koia e whakakailahi e whakaheka. Tene uki e whakakailahi. Nane toi porei e kakai o kare tiai e wahi o no ves fituka mo e balu. He koia tene toi e koto kakano, tene uki e kakano. Ai koto auha, ka koia o toi e lamari e ne uki. Ai mo uki tai matama. Tā, koe me tai whalangangi o e tauni, ai a koki i tāni ki whanau. Koe hiriangi e tau a koko tau inasi ai, i e mo uki tai matama. Kala noa e sāme te au au no ves, i hono whakahe e sinta ki Papua-Leta. E hange tō whē, a tō tāu o whai mamahu. Si e nau aru koe au tani e, koe tō hawharukunga kula. Koe nau whoki koe whakawhiawhia, tō e nau ufua. Koe a kō whanau, koe tau whakaheka kula. Whanau ako. Koe a kō koe tau tō tāu. Ka koki tātou pē te tau whiri ono te ngā ke tō. Ke kai lava ke tō pia tau utu lewa. Ka kōpau ke tau tau, kōpau ke tau whakamusia te whina. E ai e aho e kai ke tau lava mamohi ai. E ai e ngahi le soni fu mamafu. O ngai e ngahi kore o tō tau. Whairos ki a Velena, ke whakaroku mau koe ta whakaheka te tāmanaki mo tua whaurelei ki haola, whakarororo me lihe ki tau koe. O ngai e parore ape a kausia ina ko hono whakakau e. Ia ka paute ke palani ha mea, o hono laki ke mau kere a hono, ia ki alu tau ngā tau. Ia ka pau, o parani ke tau e o furu o lelei, o uti. Tau e mea koia, ia ke tōha whakatau, ia ka pau lewa, o ke whia mau ke toloka e rei, o mea koia. Wau, kia tau e mea, o hono rea, ke a koi, o whanau. Tau whai pēo tau whatongi a koe tōta, a ka pulopula le rei, na tau, ka te tau manaki lewa ki ai, ia utu tau whia whia, o utu tau i kuna, ke tau koe. O tala manua ki e tō taha o tō pē i whare lotu monga hea moni. Tau ane ke tau mau ka whae tau, whakaako o whunta koe tina o whare. Whamalo hini ki tita pa mi Koistonga, e Rea Maria e Maria e honi. Ana e whakapā mai di a te mpasi nei ki tau hiki ki olunga, nei kore mai te mpasi ke ai mamuhano ki taina. Ka kosio o whewhekau, tonu peke a kē ku ngā koe le whosipe ne tai ke koe hao tauni. O hoko mai o te peke o tarakia he pō he tau i heni he ute kua siki ke tarakai ke mea mai he asapate ako ke tau sapate. Pea kia peke peke ki ha. Ka ku ilo maha koe kamatari ni au ki heo kaha ho whangasipi mō ka hea moni. Pāloha pito tuapena te pasi, ko hini pērea te pasi. Ka whai peki whāmalolo no, ka tua ere maki olunga ki he tamai, wai o rea ua ku hanga mai me olunga, ko e whakafonga ngai tamai. Pea mo e whakafonga ngai whae, ka tuku rea maki e awhakekau mo Palestini e na whao. Mālo. Ka puke a whiri kai hā mai. Ka kore ke hufanga e ngai whakatapu toa pē. O inua e te au, o whai pere, o e masi ko i niku mata apure. Mea fōi au pito pi e te au. O e urai whawhelu ake kua. O e kokuhino a necessitā o tempasi whiwhiti. Te kahi noa pehe e māmani. O whahino ai ka tangata siu.
Taulahi roa, na whaamo he tila, ke kupu, ke tāmate. Oi na taki hea ngā tukuang kia. Pea, ko aha whaere I ko aha ua fito ti sema tai whawha. Ko whaasura sene tau. Na whaere I auia I loto foa. O whakahinoa he tangata ako le rei, o e kaptenia, o e korisko te pou, pāmanu whitunoa. Ko hero. Ai kono foha, a profesa kutahe. O kau ho maua pi, he ha, ai koe he potseni. A kau pure ako la la, ko ha o maroro o marofu. Kana kai te uako au, ako peaui I hang pure ako. Kau tok puako peaui a naupo. Pea, ko sapate ako. Ia rafu ko tua whakaukau e ko ia ki mua peia o teke whakataha ngā konsikia. Ia tau mua peia ke hapa I sesi. Kosi ko tupou, mo ngā hea ko whewhine a sesi. Ka tok whai mai ki mui, ka tok whai e whata whakaukau, ke ai ke kau mai ke na hea ko ama kotoa. Tonga high school, kosi tonga. Ko ui he ko alu whanau a te kai usingara o a I me ngahi a kwaru koia. Ko I mea pia e usingara e. Nau tupu ha kau I rotfua he tahiwa lima noa o tau ono o ia o whaisakau a tonga pāne I roto fua. O tonu mo bea e a tonga pāne kau I he whaisakau hero. Pe koe kameina a tupou whaa ke a koe tangata tonga ke aluame o turi mai kau pārangi ke nau whoki mai ka nau pure ako. So rak pure ako e kristonga tangata roto foa stalek ka venga havea. Ko ne whaea mo siana tau puriki takataha pēmu e apia kote. Ko rak pure ako e kristonga tonga sotsi pentaniai ko roto foa. O nau api o hanga pere ako te. Pea ko ne whae ko neo mai rata I no tapu heru ko tufine e kau tau tina heru. Ko uraki pure ako o e whewhine, wheuma ma se turi o Kristo wa ana mau tau whunga. Whakare e oua. Ko pure ako, nai pure ako I sakotai a so tabe havea ko whakare e omu. Mo he roa pulok, lai pura, se toka si peru, ko loto foa. Mo whakau tāme ki he kakai ni pure ako la raka. Lai whakaamu, pe hao ka si peru pure ako, kai taka pāraka. Hao ka ka veinga pure ako, kai taka pāraka. Mea ka nai mo koi mea ka petu, ke whakakai. Ke haka pehe tonga o pure. Ko e honi, ko tau maka mai ki tō purea. Ko lahi ngahi ko risi, ko purea ko ai, ai tamai whiwhine tō. Pea hage, ko e parofisa, a berto I tapu, ko e tō. Whakara raka rahi a ko, I ho tau whotu. Ko e a ko, o mahino pene whotu he kaukanisi. Pea nai, I loa he kaukari si ia, ne ngau e koe patai si, ne ngahe o tua whatupa a tama tuku ki ai, pe oge kei mea koe tau ke. Hame pete rau kei tita a tele, ai ki maara, kwa ki a koi hapia, ka te huahua ta aua, pe mahu, pe ngangana I uha, pe tau hakere kenei, mate na iuwhia, uia mahu. Ka aere me wherei, whaki a kau, ki ne hanga teke I ngai uwhiko runga, pa te hua whai tene hebeni, pe te honga parparepa. Koe kahi ngako ia o pōt, pe ne hanga toki hapu hake, koe tau te ia kua kou I ne ui he kakansi ko education, koe tau ke. Ka whai mai whai muno ngā, ka te hopu hake whetu hopu, I karisi a songolotesi. O ne hanga e toi tofi e whai mea whau.
ai a ko e po fo ai o tau de hei hara e ia ai de ko school ko ken ke o mai ta ka no fo ai o a ko me to se ka ai ke no a al ko to fie te tau mua al nga pa to to ki te ma tua na la ura ki al ki ta loe ka to ya ka ko fa tu ta ma ke me ko ne fa se ko ti si te ka mai ha ko ne no fu he ta la fu o tolo pe na wa se ke o na ma ka ta ki ma si wa mo se ka ya ka ne ta fu pe ma ta fi te ria e ka o sia muy mai ma salute a kalisi ke to a ko o sio he olimpiki no fa ka fa kalisi i vedi ko nelle fu ko da tu la ya ko ta le ne pe ki bua ai a ka o to ska fo ki bu ko va to ni ta mu e no fa na ki to va ba o fa fo ki ba ha ai ka ve da ska pisi perché pe ta bua ko pa to no foi pe a kakai ko o kalisi pa te mo fa to mai olimpiki pe tai pe ko e mata fi ko de la show tau sio a ko mari ha hu fi tau sio de ko ta le o so ya ma o ya fi ulo o kaka ki o modo que fu tara ko e ne lawe ko fa tai pe ya ne ko de ta kwa fi ko so o ulo ko fa na tu la ya pe tau le ke ya ko so pe de tau mo ya ko ya na fu so si ko ua tana ke ua o fa kai to ni mai ya kai to to tatai no me mata so te si ka ha so si fa de to fa o ke do to mo ni ta de pe to nga ata ko to pe i mama o pa uina ke rai ta o ata yo nga poto ko to pe o ata all the knowledge are my shadows so this we are tu vai pe tau ko ke au le tau mala ha we esia mata te ke lama de hata so this no focus so vai que no está la fu que ona pa o pare e frata tapa ne si plata e prata mala o profes festival total assim na causa que cai na lua mais farra como a pi a tangata da ba tai tolo ko e to sulla profes da festival tanto pernas da muito total do to ilo na veni ha holo famaro na sil que fena lá o de fai o ave ka kai toka ka ko fakti muri foke pa na pe kamina la hi e tawa ko kai pa ko ki tau fisi ka ke ba o tau mu e ko na ko ga so ko si que tufa a ma ta kanga he fa kau o fa o bai o tawa ko ke a oi aga ia oi tau no fo ma ma ko ni pe mo tau fa no ki he kaurea pe na ke ni sa pa te a ko singa na ke fa kai fa fe ia na a wa pa sio ai ko ya ko ma lu a to pe dai ta hi ne ko si volo si ni tai de fo ai da peleate ma lu a pito dai pe da pai de ka tau dai ta hi ta tira ko loya i he vai pe loya i miuri del grupo me vai pe mo loya to mignoni dove PA era a mi sa sio a per poi oro raro ta ha ko
o vai ne mo ni ai faha ki hedi ko sai e ke fa no hele a wasi da muhammadin e ko pe ko sai fa no le pe a fa fe a ko de wasi ke va ve a odi o pe pa pe mi ta no no de le a ko fe fa no pe ke le a wasi para mo me ne ke ka kai na farao ko e nai ka pulea ko na ha ko ma wa pi i no e ka wa ko tu stola palestini na fa he na maui ka wa ko a de si no a go he da funda o ku fa fe fia pe a ku pe be ale lei o fe o hi ka pa ga fa tu hua mai fo ka kuri te bas ha me me de la he masi te hawa febe kausias pauta paut te ave pole o ene tosi ke fa no mala to ki rupe mo eva kamari te va ai e o ke fumari o to ki ma tai ne to kuri te no fa ke se si o ore ma ke hawa fa e ka tu mala po sa pat he ko de osi o tau la pe fokti ha o trata na mo fi pe de kui que trata fai hiva i loa ia foa mori pe o ha pe no ha ko na fai hiva ka lo to foa o de te ko pa na pe pe la pe ke i do ki kai ma ba hin de o ka ka ki wa ha e sin kai sa pe no ti ya o ta de fi ko te ha malanga o de uhinga ua fa se ki ai te ko puli o ko hoko ai ke trata siu koe na fai goke wale he ako au ka ko fa se pati o ia pe o pai pe o fala dia ke mo to ki tamere pete ko sto wa to o na taimi na te tonu ke tuku bebe malanga si ma wa te kulia ke tai pe me ko to he fo wa se le ta foi tali o se foi le e fa mi la va foi le fa pe de o ia fo ma o ko to be ani ko ta wa ko ke au pe u ho pia ya ko pe ko ke pe ko e ko ta wa ko ki ko pa mo le ko fa ska ni ka pa mai ngau wi a ve ya ka wa ko ti tau he ni ka o fa he pa tau fa ka wa ko ke a ti to happy ka fa ba vai oia o fa he ke motor e tau ma o sa pa ya ko he ke presteni dia persenya ya tu ko a tele aro de ma o no fa na ba ni ko ni ke ta pete oia o fa ke ko motor pe de e fa ka o si fa lo ko o la fa ka fa so ya ta de to a ka ko he fa no to he ai ko tu ko vai ata se tu ko lo ia ni fo a ko fa ka o de na ta na to ka la ka apia ko to de fa ka ba o de ha go ki ha ve lo mo fa ka ba o si as but ai de be a ba ka fa pe la ta no to ha ke ma o ko vai vai urea mo to a ka fa ka be de go de a ta fa teu ai upoa a do ui kai ke una de pola te pere vai fa ka kana no aga fa fra he ko do o ui ka ke una pola oia ta fa teu e to ki ka ka ke be ga a pua a mo fi mai mo tua a ku le ba fa malo la nga te mas e le maria o fano mo pene ta no ko gi lo to fua a ka wa ko to la ka to ta ka fa hima na ule le ti ha pa yu ti no pre ka to ma na ule o le le fa le ko to la he ko ka ka popular i fa le ko ai ga tu ta ko ka mo ka lo to fua ya pa ma lo te pas ni ta mo ai pe ta ka to te ka to ta mo ga wa po ai ko le ha ko ni ko ta mo i fo ma e ta mai e ta le pa lo Ora bege o whanga pei a whakapo o se rā whati a mau ki tāma fua pe
Nga hidea ko ura vei na e wa. Ko ki hu mai ni he fai ka wa. Ko mai ke ure sia kum. O tau te ai sia kum ko ki e dia merean ke iro ko no hina. Ya, ita mata ya. Professor Beta Nasir Baut Haji Nilawai Monu Beta Buat Mau Nasia Sampat Aku Wafi Walima Malumu Teu Aloi Mawapanak Kalau iya Akai yang tahu tui ai kau lagi ngah family yang kotor tapot namo o lava mai pe au mau semua monu iya ini kamata anga tak frako wafi buat lima ke foto mai pe mahino ai tunga si dia fai kai que fio del mauloto o mai pere ko ni que o fai mai nga tamai ko kakato pe ya panak malanga ya hon Mereka fai tempasi ufiu e fakangol de osraku. Kaige kau mai ni fua pe o kalau mai ulo hoa. O ina itala yo hoa leu. Ya ye tu e ka ni ba ba u mai to e ka ni ho kaige kaige o tu le ni fai fe kau mas quem está ali pagou pegar garupa o real pagar um bom teu o real fez por porra ia um teu kana é do novi para um cara no for pegar segundo não for pegar fanu no ele aí coi o hinga foi ia aí Vei tangata filosofa ki mua i hoko mai e si kaisi o ingoa e to tanga ko ni ko Theodor Dus no hingoa ai ana no foi to tanga ko ni o faka kau ko ha ko e kupinga o iai Fakakau e taratani wā fuidea. Ko ha fuidea pe ia e ta. Haki toi ua, fuidea pe ia ta. Kene hanga o fakakau, kene hanga o whakafufonga ai uhinga o iai. Pero e whakaosi e Whakamao pōko e filosofani pa le pehe o mai e fuidea whakakarisi i loa koe logos koe logos i he hiki tatau he rea whakitania koe logic pakohono uhinga the reason why Porque se ia na cena que eu estava ali que ele está, the reason why. Fanawa. Doi fana. Sinai fae. E que ele tanto o botou. O falar ia tu de prestelia.
Koristu tuku e koristu ngā kupuga fulu. Fatungian i whakataha i au ko. Au mai o tānoa whāwhua whirinia. Te pire koini. Amua pira tau koroa. Tuku mai Saion i matau toro. Pau hega ilo he tam siya ko the reason of his koe uhinga o iai. Tari kakato se u ia, ka vinga malanga o ia. Pau hega I aonga e tau a ko, ka more e uhinga. Ka more e uhinga me ia ta, ka noa e mea toa. Hoko mea ko toa beinga me fo ia noa. O ka pau, na koe kamata anga ai na si I kahi mea, keke ilo I who you are and the reason behind you. Koe ha o tau uhinga. Nyongo nai toki whai atu e tari whehuki a tangatani pe mahino pe ia. Ka kone whenga koe ke umai o fuinea pe taha. Logic, logos, whama bobo, the word. Omi e conspiracione. Kamata ana via e fofo. Fianga ina fofo mo tua. Na eu tua fofo. Me ako toa pe e ungesi. Na fomai e locos. O tu de da lava e sia. Que o hinga mari ai ako the reason why. Ko mea o toa me le hoko mai. Whamaa po ko I he toa taha ko I. The way. Fofora ko ia. Awe o tua. Sishu Christ. Ko I le whana wa. The reason. The reason why. Ko haha ui nā. I he ātakai o ke iai. Mō meniti. Pe te ke whanonga pe mo whehuki ko ia. The reason why. Ko e ka wako. Nea ho ku. Taimino no ka o hene. E ara mo whehuki ko I ni ram siya. Whalau lau roto kia. Kai ni to ia ha wheitu ti ke tau iai. Ti ke tau ki he toko taha o I. O iai o tau uho. Ko e toko taha o whakamā opo opo ki ai o tau uho ngā. The Son of God. He is the locus of Alahiat. Ring mo tōru tō ape. Marau se kupu. Pamalo kia taurepa he mari mo whawhonga. Rea mo I tamai. Wai le hoko mo le ewi whawhonga I whai. Ka ospe ue lea ko iapa ko e piki whamalo no no. Ia tūkure mo ki nona kawhati kau. Koe aho maho I ngā e. Hono tāra tuku mua ki whakapalu ai. Ko whakai mai pene noa. Hangi ka moho I kau. Alo to whare ni pia kou pinu piku fulo loa I marangai marana. Ko tangi whai whekau. Wholon tai anga malanga tau lepa. Pia ko tempasi. Nā mai nawa mao e mau whakau ai tolu ko ina hana ko tempasi. Ka koe. Aho e. Pia mono mahu I ngā kuhai te whasi se. Tuku pe mua ke whaha. Kau watu me maalayo e ahoni. Kulama mai ane kia ku whai ki whatonia he. Aku hawa se aku, tamai se aku. Tupe kok tokana ka koe, ku whahai whumia mati. Tamai se aku,
ki lea. Sia kumi, ko mahei kau mautoro. Ko hinga ka te te whai ai tui ngai te unga. Ko whema ke teke ta whana toro. Ka neo ia, ko tarango fua peka sia kumi na ne ko toi ka mai ai. Ka pake ke ko mai ki ako hivate mo no fitua. Whanalo sia puko tarango fua pe aga no foi te ka he te pule mua. Hange aho ni ia ko whamana ki he kona whaka maa mua o koe o ku wha. Hange te lawa whai whikau haha mole moro fia awhia ke o tāpai. Ka koe awhia ni koe whakawhumare wā. Amanaki lele ia kakai ki he silini lahi ke tuku mahe whamanu wā. Pato i lele mai wau whanki po pao, lele ake tawha aki. Na ko manarasi ke te whai afu lea koe palo whesae. Ko le tuku o tau talahe aho. Ko hai au ke te whaka ki ako na. Ta koe ako ke ana. Hangi hanusi whai whio e whio i aho ni. Mate mātonga ki he rere taha. Koe moto ene api ako tupo high school ko le ui aona. Betara pe angari o ori be e ua pule angamo si aska maro e a whanua. Kakai poto na ra whotuntu. Anga hei moto ena he api ako pe koe ahoni ko nusi e whai whio. Pe koe manon ki he roto pe koe roto. Apa-apa ke Palestine o kolis tutuku kolistonga pepe ki special place ya kolistonga ya pia. It take a village to raise a child. It take a community to raise a child. Na kau e whakaumounga ki mana mo i kau tangata. I he late 1970s mahalo pe mo e 80s Maulama mai mo whangatau ke o whanau moona ki mana mo na e pe ngahi ino ko alofa na marnofo ako ai ka ko hinga ke vahe ai mamafa o mai ni motu o kune poto pena mawafe tuai ki mana mo ui na tau ke te ai nai mari mo tangata ko pitapua ko pitapua ko ni Ihe politiki. Kamaha ka tahi ngoa ki ai. Kada mawa pe atu whakau mo ngai na whaya ko tangata ko ni pe makoa ki ai ta ki te lai. Pe manofo ai ki mati mato i mana mo. Pe ma whakau to whamanatu mai ni pe ka te ako. Ko pe na mo no. Ko ma whakau sa te o ka ko mo whanoki ki whamar ki mapuma. Ta ko pina ka wa ni pe mo ni whamapu ki mato. Ko tuli pe hua. Kana e na manofo ai whakatau ki te la. O whamarumar e ako mana mo ui. Ko toki kai e ngai vesta pore nai tu e api o peki ate ki he nursery. Nai whangai pe nau soro kau tok mahinon ka te alta kono inga ko nursery. O ia e ngai vesta poro ke kehi toki haki mulin. Kana mau kau i he ma mo ui. I mana mo ui. Mahalo ko kuia e stay. Koe mause tua te maororo atu ka whawhita. O mo te lawa mai peki whoroa muhi koe ni. Ke tau kau ngā te ai mahu inga e ako. O hangi koe mea ko whai paro whisara ha koe ni. Ta koe ako koe ni aunga. Koe ni mooni ki aunga. Paro whesa. O kuma whakautua whoki heni o peho kau ako. Kako tamutu. Koe foi ai feel at stake ko pato e fo te pila mo ya mo ni ako ni e que te fema ya ki me ke ta na ya ke te fa bele tai mi la ma fa no ka wa ko para ofesa ta ko e o ku so en sweet hita poi ta ma tai la fo kia na to ai no to na pui tu ya we ko ke tem ke hita poi na ba mo ba pa te fa mai na to te ma ta ko ni ko na to fu pe fo u ta ki na di to lo tu ta ko e ko
ko fileti. Ko atari ko maberas mo le labe na Maria. Na o mai ko fatongia ko fai. Ko fai hakile as ba to la. Ko tala mo wat fana. Ko ta fa pa mai ki dini ko te mo wako. Hake ko ka hui ka keke. Ne fa lawa. Ni pa office ai a. Mo ni pe pa na, mo ni pe mo ni akoto. Ta ko to ki ama ta wako. Ka pa ti ta lava ba ba. Mo ta ka ma fo no. Ta na wako. Ko le pe ya ki ma to mai fa. Ka ki ma ko to ma to la to me. Ko me ave ma wala la ba fa i ko lo ki ta tu. Ko le ki ta to mai fa e. Ta lo tu ta fa na, lo tu na na phrase. Kapag ikaw ka ngalok tu pe oktaw tu hani ko malanga ka hok ta fa omo o tatawa pe te na mama tai to pe kai tu fa ta pe ki hani ko malanga ta fa to mo ki e ka ke na university ko to pe ke ta lo ya ko to e fe ba me ta ke kilina right o pa no pe mo ya ka mo on ai malanga fuga e ko a ho ko ha pe me ku ta fai ko ga me pe me a lo ka ke ta fai ma ko ke pe ke a ma na mai mo ko a ma na mai mo o ka ko e ka no lo to ai ta hai a na asi su ka ai mai on pe malanga ka no ko ma lo tu pe ko me bene ma wala fai ko me bene fai ma ma tu a ko ma formonia na ma wala fanki foka iloma ko ina pe ko ngai lo ko ngai ka ho akula ko e o tau mai ha on mo me o na lo tu mo hiki ha ko me be ma palo me sia fana e ma fai ta fa fia ma pe fa no ke hana si su o fa fana lawa agi ki foi mai o me matai ka e wa ki ta pasi na ao na uhi ngai ya ke na ya fa e to kama pe ko to kama me fa e na ne ai ne ki lunch na ma tu na fa e ta to kama ke ngai e fa ki lunch pa ko lunch ma wi ga ta ha ko to a he he ia tu ko pa e mo pa no ia mo ta fa ke ai ta pa ham ke he ko su ka lai su he lo ke ha ko ta fa na o ta ta wai pe ko ha me te na o mi ki api ta ko me te na o mi ko mo ui au na o ha ke ko me fa ga e ko fa ke ai mala fa ga e pe a ha ni ko a fa te pas gi to ha ku ki ta ko me mama la na o ko tu ya ge enti fi me o ko ya me ko la ga ya ko te ka ko na ya ta fi ma ke vete a ni si ke ko vete ko ha ko malanga ai pa ofisa ko na fa ko na ya fi ma ke vete ko ti so no fi ma ke vete ha ko fu ko le a ko pa lo ko mai pe a ke ko to pe ni communication ke fa ha ko mai ke fe tu ta ke ka usi pa ni ti mo ka wai fi ke fa ba me na wai ka ne mo ko to ya fa ofa ke mo lo ma na pa mai ai ba ho ke ngani tu afa malo ni ya to bilu ta ki ole ya fa fo na fa ai ko fa no pe ke ya to bilu pe pa mana ko ai ko ta hiwa tiku mo fu na mo ko listo mai fa ta mo se maos para un lave pe fa ai no fa to bilu pe no ta ke pe i kolisi ka kai fo ke ilo to bilu pe ko a ya ki fo ke a kolisi a ke o hai pe ko no fo ana ko man na ko kolisi pe ko man tu kai ko kai la ko bisi wa nge fo i ma ai ya ko no na ko bilu ko ni ha ko me ko hai o a lu ya pe ya ko ki fo i ma ta ko fo bisi pe ya ko ko hi va ya ko bisi kai pe ya ko ta ko kolisi to na ba bo Pamala to lupe ya Maria ho. Ka tu pe mo ki po ki fai Maria no pe mo dico ma dai pe ni ma lo a no. Mana tu I pe ko ta to ta pe ta. Ko o si pe a
Pada funo ngai ko ya ki sapate aku i tau ka hau i tau ke kau sata. Atu ko e fai mo haki fo malo. Uinga pe ki fo malo pe ki kau fini pe no e mo na ko tu. Kapag ke ki fa malo e au i sapate aku i tau ka hau i to tala tu me no ke linga veri mai na do. Pero tu pe mo aki pu pe fa na male ki fai pe ka fa malo na do. Yo fa malo hin ki a Luciane isia. Pe ki a Meriame bai, Meriame taus, ana parei, imisi taukolo, takawau was, lemoti ba mefana wa lemoti yang hamata. Pia pehe kia alamuni tafatiau. Ngako lototo, mufai, ahon mau pore-pore, di ngau ini mufai. Runga pe tau seu koe koe afu kau sien. Koe uke koe tau ka hau tau whanonga ni mau te kore ati pe me ka tau. I whai e pe upe a hau pe. Au pe hea e whakamahalo atu na motoru porangi. Umu whai. Runga i mau toru ia mo skei mo e mot. Ko mau whatongi ape o mau toru kaku. Oho i kai pe pangmeni na i mau rau. Kaku kaku i o mai. Whai mo fua lewa mau ngā ue tau kau. Koe pe ki whamalo no. Ngai hoa ko ia ku tuku ni e ula nga la na fai ia on o tu ga ne fa mali no ni e parece que la e ko tu ko ko stonga e me mai o fa be aqui le a be o po wa pe fa na malo ko e matemato ma o ko mahuru hake pe lo loto hifo i le leita. Kore ke u whata platu ki he profesa maro mua i ngau maro i ngau pana. O toki ongo i he koristo ngā he a koini ai whau oni koe a ko ke aunga. Tia mate maha kakai kehi koe ngā ke aunga i ngā mua. Whamaro atu ngā upanama. Tulo atu whatukau i whisia. Tau a kena noa e tau whinau aki mo e kaumeni pa koe tuko i North Coldini. Pau mau whamalo atu i whapuru kalama. E tau tai maria e nahi koroa o mai mau kuri e tau koto. Pokare whatulo atu ki se tuata o mai toenga e siasi. Ata mo mo ke fa mari ko ni ke ate famalo ke ka wifi fa wifi ke pa wi kai ke famalo malo ya ti motor e kai ke kakato na ya ko tau ni mataha mo mataha ko nga ke tu aki ai mo oni mo lelei o ya ko fe o mai ki ka venga ko ni ke tau si ai ko mate matunga o mahuru hake pe ao puta ki loloto age ko no winga o tuhu a mate matunga ke tau mate maka kai ke am sia mo atong hai oni talamai ki fai pe no le leita ha am sia tolo talamai ke hiki mo unga pe no loto ka ko atere mau moto ko pau ke mate mata ke ma fatu tu ki mo fatu ya ko nga ka pau he kai ke fai hanga au ma ka kai ke he kai ke mo ui ai matematika tu mo ke un nga ke ki kala do ko ni ko nga ke o mai hanga he nga me ko so nga ke tau se kiai ko fa malo atoi i he o mai nga fa mari ko ni ke tu fata ai ako ka mai na se asi no tu ko nga ko no popo i tau fa na to ko na ya ha tangata ngowe fama kana le whakangawe e ne kaungawe ki ona fui mana tauhi e ne ngawe. Pe ai tō kua haki konga he whāma o kuki i ta hake mo unga. Pea koe ahko tō pe no fui he kaungawe koe ni e ne ngawe. O kunau aru na tau ki o lunga ke mo unga ka ki mahu o hua ai vai i hala whanonga. Kua lau i tau e nau whai e ngāwe ta tau pe ka kore he kau ngāue koe ni fe mua ke fe tongi ke ai hangia ngāue ke ua e toi mahu o hua
ai vai no taki ki o lunga. Tangarewa he whaama koe ni. Te mōsio, ke whaitu koe o ku mahua hua ai vai. O ku maui ui ange, ai ngā ue te koe, a tau koe o ku tuu, he whaitu o ku iai a mahua hua ai vai. Ia ki nau tolu koe o ku i o lunga. I he aha koe ni, o ku mawhanga roto pe. I he maunofo he koristo ngā profesa. Ko mea uraki o ku ilo he te taha koristo ngā. O ku mau tatau to tō pe mau o spota pe ki mātou. O ku mau inga te taha to tō pe, ai mea te ni malawa, o ku ikai ke pehe, ke whamau inga e peha tō tōru pe tō wha, ka osu mau inga te taha to tō pe lato. Ia koe ni o ku whamalo atu. Ke si i kau me lipa ka tō pe koe lau i tau e ni, hono whaine ngā whatongia koe ni. Koe ngā, te putau i lohi, koe ki whanau ko tō pe o nā whanau mai ka te tau tōru. I holo tonga tau, nā manatua, a ngā hirea mga hipoloa, o puange maki nā tōru ki nā whawatu, moia ki he a kou mo whenga ko. Koe ki i tapake taha o tala noa koe ni, maunga o pito ke te au, koe maho inga ke tamasi a ko, mo tahine a ko, kene i loi e iai ai ki i mahua. E iai ai ki i whehala aki, i he ene whaifatongia i he tainu tōpe. Ke te au i he ku no fō mo e whaifatongia i he pot ngau e a ko. O kia i e nā tūra o ka taha a ko, ki he tamasi mo tahine a ko tōpe, o ku whia mao ke tau i loi, koe ngahi vai ana, koe ngahi whehalaki, o ku tau whafo, o tau fō ai, ko ia te nihanga o whakaola ni lei e tau ngāma. All mistakes that we make, please take it as important. Ka whae mo kau tamai, nā tumua nā pehe ko hua kawa atu pe te uhala to aki. I he tau nofo i Nusilani. Ke te au e kusio, i he tau nofo tau ngahi api. Ke ngā ue i he tau api, mo tau nofo wha whamiri, ke kau o tau nofo anga, i he tau taha ke ako o au. Pe toi lata mai pe a ia o kuka ke au. Koe fo i whihalaki e taha o kusio he ake tau nofo, e tau whakamahuinga i pe a au. Kai ke tau hanga anga whainga maarie, ka ki nau tōru kwa koe o kui kai ke au. Koe pe se ti si i pe ia o tau no fuo i he whanuani o kua o ke university. Ka te tau si o i he whanima, o whanima o ako e ni. All members are important. Koe tō taha ko toa pe o ku mahuinga o ki te he tau no fuo, o maupopo watu. Ke fua mahuinga he tau no fuo, pau masiwa tau ngā roto whare, tari pe ak nau tolu whanau nā masiwa. Tari pe ak nau tolu keke lawa nau siri. Tari pe ak nau tolu ki whapipu kohu whanga whakapu. E ai e aho, e ai e mei vai. Nei au ki tua. Pe whetonge ni mo unio mau iu. Ko ngahi whihala atu ko tau peu tau whai. Girls and boys. The highest mark that I earned when I was at school was 99%. And I can tell you, I got that from learning from a whole lot of mistakes. Koe, ako le rei hai e ola CV, e te whakauna tā maki i ako. Ko hiwe hiwa, me he te au, koe ako koe ia, mana i he ngahi fu'u, whiara ki lahi au tau hitu. Koe mana e pukau ai koe whika. If you don't make a lot of mistakes, you won't be any good in maths. Ka pau me kai ke lahi o whiara ki, me kai ke sai koe i ngai ke son koe ia. We do encourage you, make all the mistakes that you can, and know that you can do it. Everybody can do and can achieve. Ko tō tāko tau pe, o whainga i ako, mau popo atu he mo tōru. Ke mo iloi, o ako ko tau pe te mo whai, e ako pe i kuna, a pau he kai ke mo give up
te kai ke mo foi go fua mo ko ko pa pa ma ro pe ma mi ke taki rea sa kumi ke nga hi hoa ko mate mato nga te kai ke kakato e ka pau ko si fa la yo ne pe ko ma fa to dia mate mato nga ke ma to la te re I longa ta hai ta i hiki ai ni ma ma to ko ni hiki pe ni ma nga ho ta mai me ko ke fai os ta ku ka ni me fai os mun mu ke ko ma lo ke singa ho wa ta ku to pe ono fa ono to ni pe mo ono po ni sa kum si kai mo to nga ka ku si ko ata ni ma fa mo mo re ko ga na hi rea nga hi na oi fa he ko si tu Obrigado que hoa mo tau mo ngahi ngā we mo mo re angi ki bantom. We ana pea ai fononga ko whenga ko tō pe ki ngā we mo whai. Ngā te tokone atu ngā ko nofo community o tau whai o nofo tō ngai New Zealand lewa maranga tō whai. Maro, whamalo i Palestine lahi o tutungo tōna o Aotearoa. Koe parasai ko ni wa ni dismisi koe te futeni ti ona tu mai koe tua. Si o fogo me na fa ya alama. Ta ke au na pe na o pa ta kia. O le mai o tawai. E fi mo ta pa mai ke wa pa tu ni sia su wa tawi apsia e a pompom. Pia tu wai pe e mo ni te ni fai. E koe mo tu mai o pa me a wati. I mo ma he mo Pia mo Aotearoa. Pia loto whiwhi ai pe ai Palestini langa ke ua. Ka koe koa whuko hanga tu waki holo koe ne te niki koe kawai. Koe ne mau pia koe ke niki. Ai mea koe bahe, hange koe kahoni. Koe bahe koe whae pe te niki koe nutu mai koe muta. Koe mea koe whiwhi ai koe whio muta koe. Moi Palestini. Ama awantu Palestini langa ngawe ahoni. Koe tuen ni o mwhewekau ni whakato. Mano.
hiu no la vei koe pare. Malo no fa au. No vai pota. Eu já que tá ficando no Maia, tem basi. O mo e core tem basi que o quando fa nangi vai ficar. Tudo vai ter basi que fala lei de vai ficar. O é raro na vá comigo que não vai que. O falar é tudo basi. Ahora está trabajando en Maya. La como no siga, que no te queda si os yo que él. O mamá que fue. Quando estava no vai ter passinho, tá o vaco o fora. Já capaquina, não é fiscal. Por malo, eu estou de boa, se não sai. Nada, eu teria tomado pro. Leo falava no nó, para whakahua i maura te muma whatalahunga no. O perea, tamai o no perea ni mo. O perea no wharea. Tunu e teika, ai kai te wheka. Tunu e teika, ai kai te wheka. So mau eka mo no, ina ke haere no. Mai whekau. O bote, pode ser que o berreto cua é o turno também que o falo que pode ser que é o flow aqui no que mal é o berreto aí na hora de ficar fora é o suco o som malo é fua naquele lugar o todo ele mover mais a mim para a minha malama para fazer o você para boa que não todo aí pelo lado mais uma e vai a ver a matar pura o what foi uma reunião de fogo agora presidente Folo ape feel mako no destiny. Kaimi me ki fire from the mako way and miss it. Folo skate. Fato bilala me for skate. Ne fa skate mo ko yako no to. O la vele le o la skate. Ya mo no malo. Malo lah ini ada tu apa? Malo kita tahu tokon di mana ni, lelok, hidup, kau lalu dia sore lagi. Kawan kita maaf. Kalau ini yang mungkin kita faham tahu apa yang mana. Kalau faham kita maaf, tahu hidup faham, tahu faham tahu ini apa. Kalau faham ave la mia virtua e tornando da bem de acrescentar de voz a coisa da minha reunião com tua vai o fenômeno que eu vou falar faz uma autoridade mais foi externo a volta tu com externo Loi ficar um week, mas automato, filme sisi, mas é uma falta. O papai é da família do papai, faz a fiona, faz tábua aqui no meio. Ela é minha, mas faz é teu, ou fez lá é como faz vir a fiona. Aí na coroa botou o menino, ofa como lá e faz fome. Cada vez mais tu,